Karitang Protap Chandra Tokbi, KSA founder President Aphan Akorte, Asomar Adonarap Arong Asor, Kuligaon KSA tum Kendel Pen Kachikimodun. Solar project kang habjiang ring NCST pen Assam Sarkar APDCL Aphan Nikre Phuangbong Lamklar Kehang. Sir Militi Mungpi Kiso Kachilang Japan, Karbi Thomas Council CM Aphan, Kirap Kachuhang. Prangsi kaching hon KarbiAnglong ara doan la pen KarbiAnglongLIVE News Channel kilang ara doan na phans tame nilitum KarbiAnglongLIVE News Channel hin pen kardom na pager iglo kardom. Nangli beha be para hin la ansu si kang thur Japan ninghang ma. Nangli News Channel la jakong pen beha nat ki paprang do Japan ninghang ma. Jong si ninghang lipute KarbiAnglongLIVE News Channel along humri igra warsai kimi join ponik thak. Nangli beha long ki paprang dun Japan joy ke la pen ador jum hek pen nilitum along advertise avarsai longji. Labang so avarsai ki long Japan humri ikha KarbiAnglongLIVE News Channel along ang ton pen kachini Japan contact number 6000389738 9957606998 847-3004157 lapen 700212178 along Humri Igno. KarbiAnglongLIVE atau birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponik thang. Karbi akhe ki sunga porahut khe kacharai kom nang ji po matha ponsi Karbi lu charlia song mate KSA mahang patheksi ke chengsi KSA mepu Karitang Protap Chandra Tongbi nang manlo. Sonsi matijong ni phai ke thomani arni kang sam por phai trokra chi temapor Kuligaon branch Karbi Students Association mate KSA tumpen chipatir piponsi Kuligaon Chingri Club asai hemalong Karitang Protap Chandra Tongbi kaliarni kachikimodu. Babu Hanse Mepu KSA Kuligaon aro chunbang katharson hintia tumpen japonsi Karitang Protap Chandra Tongbi akortia kibisi sing Tongbi babu inti rongasar Kuligaon Asomar Adonarap rongasar atum chetong dunsi candlelight pen kachikimo pedopon. Lapen thu Karitang Protap Chandra Tongbi alangli pirthe du unti kahut Karbia khe lapen lu kichalianat paprang dun kidun thek Japan ki claim ke damalong ki papleng un along ansitame non ovi kimi KSA kecharia tum along jakong horang ki pa Japan hirjume chahangpon laso phi Karitang Protap Chandra Tongbi alangli karjong sining hemrang mi ki dodun long pa Japan arnamalong a hirjume hangpithu. Bali patharpen project terang KarbiAnglongLIVE. Chiri Suri Krenar Keba Longle APDCL Company Aphan Longle Pilong Lepusi Matijong ni Phai Player ni Dipu FBI along Indigenous People Party atum Phirangkia Maikang Nyahut Lamthi Chipaklang. Phirangkia Mailong IPPS song pen Lamthi Kejai Tengke Assam Power Distribution Company Limited APDCL pen KarbiAnglong Thomas Council Angbong Damdon Chitoksi Lakha Krenar Keb Bojana Havaralong Solar Project Kipang Nipon Japan Rongko Rakit Hong Arong Kiparluang Kang Wasteland mate thang taning joinu longle ke joypu paklangsi 18,000 bighas alongle KarbiAnglong Thomas Council pen APDCL aphan pidetlo. Laso puthak Indigenous People's Party mate IPP pen bangso aron re pen longle ke pek puthak ingtonang jipu National Commission for Scheduled Tribes mate NCST along lamhoi kipi dam ateng pen NCST hin pen Assam Government Ravi Kota Chief Secretary Assam Siedain Abasi Chairman APDCL Lapen Nirola Phangchupi KarbiAnglong District Commissioner Aphan Kidonang Palesi Nikre Phuangbong Lamklar Kehang. Bangso puthak matijong ni phai player ni Dipu FBI Hotel along Indigenous People's Party atum Phirangkia Maikang ni ponahut Rajentimong kaning je ponatengke Pharokresir kebra phokebra ke thompen Pharokresir kebra phokebra sirkya paningkan KarbiAnglong Thomas Council Land Law Rules ateng protect KarbiAnglong District arluke Madu Company Corporate Aphanta Longle Jolongle Lapen Lis Penta Longle Pilongle Tangte Konararon Konara Jakong Pensi KarbiAnglong Thomas Council atum APDCL aphan Longle Kipek Ajakong Kilonglo KarbiAnglong alu ongdung political party social organization dopik bonta compensation atangka kom ong pusi chohang dun rongason si theklong
tangte Karbi Anglong along li komat ki khangpo pusi kaju padupo jong si ili tum jong si isi eng tong jibin de pulote non ke 18,000 bighas la ke corporate la APDCL par ki PL allotment elo la so allotment la so project pa implement be fan bangke nili tum bangke konama ke dam dang ji konama an ma dam nang dam lo UN long me dam lo UN long me nili tum appeal memorandum pi hadak ta hadak pen association teng pulo national long chipitha pulo national long dak bang national commission for scheduled tribe long bang ji hala so te pi pen alang tum reaction bang do fit lo logo lag alang tum notice pi fit lo pe 1 month ang bong pi fit lo 1 month teng lo kalang lo 1 month ang bong pi fit lo la si la son pulote non ili tum jong se khan de pulote penap ke ko non ke lage APDCL pulo pena onila mani po 1 lakh bikha nang ini ta pide to ma mane ko allowance max pu po Karbi Anglong ke son mineral so ha ne phan 2 lakh bikha pino la na paisa pon la son pude council bondok pide no allowance max 100 years jolang nun prong na pikam la election pa chu nang lage ha nang long le na ke phan da chelang the pusi anikan wang si ko mane na offer lo pulote na 100 bikha pidet mane na offer te 50,000 bikha pidet mane la son lo pote 1 lakh bikha pidet elon sa pidet na drone ban juro na tumta andi la puson mati lan cholo ves Karbi Anglong ko nilam lian pidet na lapu ba elon mang san pidet na a konsil mat bondok pidet na Karbi rajong si yang hang pot la puklan na konsil li dar jumo se ko mane personal interest financial gain sipa doji fan financial interest kacipang chuji panjong si claim ji pulote claim na non ke madu dan ingeng we nonata pen combination bentula piji pus hangjo amuk arni people ne fast list long sidolo ne ta fast list long sida pusi than pre sita la sorlong le koson si sep nang ji corporate pen koson si claim nang corporate exploitation pen koson si cepa jog du nang kubang kawe ili tum pilo konsi bondok pidan nang mante Pidana put ready lo dilige Elon Musk na contact people. I am ready. Elon Musk na contact po. Si ilitum kacet hanangi bangket ilitum arada phanta ilitum leadership ar makona tongdang lagi pone kosa track lo nene polone. Mahumi me. La social so called the leaders of the social organizations halatum ko pito ko mathana ne. NCST aphan mikre phongbong Karbi Anglong Council Authority pen APDCL ke hoy atum kopialam klartong kipi jilone lake aporsi ethanpo News report KarbiAnglongLIVE Munirakaya chithelong ok pranjongsi rengmi me pulotangte pirthe kang tingason mandachina Lasom thotsi kalitang bijoy timung lapen rojuni ronghang pia tomasupi sermili timung pi artaninkan trainer cap kidamtang pinangani pen kesopu arjulongsi KSA apardilaji branch committee pen humri damsi kirapa jerdamlo bonta kiso kitan o thekdamlongsi keso deraphan kirapa jerdun vek thapusi KSA apardilaji branch committee pen Karbi Anglong Council CM Dr Tuliram Ronghang aphan chuningri padopon Lakha Kreser Cap Dhansari constituency ke parlo apar sikariti mongarong amikar karitang bijoy timum lapen rojuni rong hang pietum asupi sermiliti mungpi artaninkan trainer cap dipurong hang English kulalongsi ingdeng cap charlibong bonta pinangani pen kiso derajo aporteng pen satlang sitami tongtunlong liderlo Lasonsi sermiliti mungpi so that po birtalongsi KSA apardilaji branch committee ame phu Raj Ronghang Dunmi phu Martin Bay Chunbang Bikrom Timung Sport Secretary Rajesh Timung Lapen Ari Sangho Tumpen Humri Damsi Kerap Pajerdamno Bonta sermiliti mungpi keso kitan o thekdamlongsi Karbi Anglong Council CM Dr Tuliram Ronghang Lapen MEC Tilutuma Hasnu Kerap Pajerdumvek Thapusi Chuning Ripon News report KarbiAnglongLIVE Thengpi thengprang marat mareng lapen votek vosophan kirai komlang jia puthak kachirok tok theknang jia puthak WWF Tezpur Atimatu Malong Western Range Dokmokatum Chirabdunsi Dokmokalong Palong Niadim Street Play mate samepi alamkan kipaklangpong Matijong ni Pai Pliani Worldwide Fund for Nature Thihekpen WWF Tezpur Atimatu Malong Western Range Dokmokatum Chirabdunsi Dokmoka Nihang Rongphar English Kulalong pen lapen Dokmoka Hithiang Bongalong Street Play mate samepi alamkan kipaklangpon Bangso samepi alamkan
kipa dupon age ingna maju thengpi thengprang pavir nangni lapen maran mareng votek vosu kipa thi the de japhan kachirok tokpen kidu thekje phansi mang pondo lapen thengpi thengprang maran mareng votek vosu kipa vir pen ajo munir tum kisung kachitong je puthaksi raraphan klardak pen kipa chun ji a phansi bangso street play mate samipia lamkan pen ajo paklang pondo WWF Tejpura bitung atum bangso street play mate samipia lamkan ki paklang ponalong Western Range Dokmokalong Deputy Ranger Indrajit Singh chitong dunsi alang nitum mission pen bangso sai pachun ponlo আজি মই Dokmoka Forest Range Office Western Range Dokmoka pra WWF for মানুহখিনিৰ লগত আহি Dokmoka বজাৰত বাটৰ নাট কৰিলো প্ৰথমতে আমি নিহাংকাৰ স্কুলত কৰালো তাৰ পিছত আহি পেলাই Dokmoka বজাৰত এটা কৰিলো তেওঁলোকৰ অবজেক্টিভ যেটো বাটৰ নাটৰ হেতুৱে হ'ল কি বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ লগতে গছ-গছনি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আমি সেইখিনি কথাই ৰাইজৰ আগত ধুনীয়াকৈ বুজাই তেওঁলোকে তাত আকাৰে বুজাই দেখুৱালে ভাল লাগিল চিনাকি কৰিছে তেওঁ হৈছে বাটৰ নাট কৰাৰ মানুহ তেখেতৰ লগত কথা পাতক নহয় আমি WWF আৰু ফৰেষ্টৰ সৌজন্যত আমি প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ওপৰত বাটৰ নাট কৰি আহিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰকৃতিয়ে হৈছে আমাৰ কাৰণে ভগৱান প্ৰকৃতিয়ে আমাক সকলোখিনি দিছে বা প্ৰকৃতিৰ লগতে আমাৰ গছ-গছনিয়ে হওক বা অন্যান্য জীৱ-জন্তুৱে হওক সকলোৰে লগত আমাৰ মানুহৰ এটা সম্পৰ্ক আছে গতিকে আমি সেই সম্পৰ্ক ৰখাই আমি প্ৰকৃতিৰ সকলো বস্তু জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু আমি কেতিয়াবা কিছুমান ভুল কৰোঁ যিটো কাৰণে আমি প্ৰকৃতি ধ্বংস হ'বলৈ লৈছে বা বন্য জীৱ-জন্তু লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ লৈছে আৰু সেইকাৰণে কি হয় সেইটো লাহে লাহে আমি মানুহবিলাকে সমস্যা ভুগিব লগা হয় তাৰে ওপৰত আমি বাটৰ নাট কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যাতে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ হওক বন্যপ্ৰাণী জীৱ-জন্তু সংৰক্ষণ হওক আৰু জীৱ-জন্তু আৰু মানুহৰ যিটো সংঘাত হৈ থাকে মাজত সেইটো যাতে মুখিমূৰ হওক তাৰে আমি প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছোঁ কালিৰ পৰা বাটৰ নাট কৰি আহিছোঁ আৰু আজি আমাৰ ঠাইত আছে অহাকালিও আমাৰ আছে অহাকালি আমাৰ কৰিম Dongmukak men Samsung iti KarbiAnglongLIVE Pinya birta kalapansi kang ton puniklo kardong